mwongeye kwirirwa abakunzi ba Seti na Seka. Kuri uyu munsi rero nk'ibisanzwe twabazaniye umuhanzi w'ikirangirire, umuhasitari wa hatari, umuraperi kabuhariwe. Turi kumwe hano, mwese mumwakire nguyu hano. Bakwita banyita Seti. Seti? Ya. Seti ryavuye he? Ni izina ry'abakurambere banyise kuva kera mu muryango wacu, ni akazina k'umuryango twakuze twese tugasanga. Watangiye guhanga ryari? Muri 2007 nibwo ninjiye mu muziki, ninjira mu njyana ya rap. Ya rap. Yo. None Seti, hip hop ni ibintu byawe wumva kabisa? Hip hop ni ibintu bimba mu maraso. Na buriya na Grafurere yarabikoraga kuva kera man. Buriya twebwe turaba rappers muri famille yacu. Abakunzi ba Seti na Seka nonaha baragutegereje nk'umuraperi. Batemo mbaha kaperas yo man yo. Buriya rero twebwe mu muryango wacu twikundira kabavu surakazi man. Rakatubwira abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni inguru, ariko baba bagasebeje buriya nakabavu nagahimbiye indirimbo rero man. Nabatamo yo kabavu nkunda, kabavu nemera, kabavu indya byose, kabavu nziza cyane, igira inyama nziza, umuhore iroti igufa nturebaho, yo man urashaka rero mwamwiyumviye. Niba mwabonye afite impano hasi muri comment muraza kutubwira, niba mwabonye abaya nabwo muratubwira, ariko ni umuraperi hatari. Turarenze twebwe. Wabatama kandi basezera cyangwa naho ubutaha? Naho ubutaha uzantumira wayiguze n'akantu se cyangwa ariko uduriye mu imihanda na urumva nayo ndi kwigendera, ntabwo nabiteguye man. Bakunzi bacu rero ni murambirwe, tugiye kubashakira n'abandi basitari bakomeye batandukanye, mudutegereze. Ciao.